Isengesho ryo gusabira Kiliziya y'u Rwanda. Nyagasani Imana yacu, kubw'impuhwe zawe watwohereje umwana wa Yezu Kristu ngo tukumenye, tugukunde, utubere umubyeyi, tukubera abana. Turakwinginze, rebana ubugwaneza Kiliziya y'u Rwanda, uyihe guhora yivugurura, ikomeze irangwe n'ubumwe, urukundo n'ubutabera bigukomokaho. Papa wacu Leo wa 14 n'abepiskopi bose ubakomeze mu rukundo, abasaseridoti n'abakwiyeguriye ubahe gukorera Kiliziya nk'uko ubishaka. Ingo zacu zihe umugisha, ababyeyi babane mu bwumvikane n'ubudahemukirana, barera abana babo gikristu, urubyiruko rukomeze mu kwemera, abasore n'inkumi barusheho kukumvira no kugukunda. Yezu Kristo ababera inzira, ukuri n'ubugingo. Abanyarwanda twese n'abatuye u Rwanda bose uduhe guharanira amahoro n'amajyambere mu bumwe no mu butabera, maze twese abana bawe twisunze Bikira Mariya twamamaza ingoma yawe y'urukundo, tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen.